Bamwe mu basenateri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongeye gusabira Leta ya Kongo ibihano nyuma y'uko u Rwanda narwo rumaze guhabwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu basenateri ntibumva ukuntu Leta y'u Rwanda yahabwa ibihano ngo Leta ya Kinshasa igasigara, kandi bose baranze kubahiriza amasezerano, dore ko amasezerano hari harimo ko u Rwanda rugomba kuvana ingamba z'ubwirinzi bwazo ku mupaka warwo. Abasirikare babo ngo babarirwa hagati y'ibihumbi 10 na 15 bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakagaragaza ko basohotse nk'uko basohotse mu mujyi wa Uvira. Ibyo ngibyo bigaragaza ko u Rwanda rwemeye kandi rwubahirije amasezerano ari mu nyandiko rwateye igikumwe Washington DC. Kandi nanone Leta ya Kinshasa nayo igahita isabwa gusenya FDLR cyo gusa kubwira abarwanyi ba FDLR bagashyira intwaro hasi, ubundi bakaba babashikiriza Leta y'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero ngo narwitwazo rwaba rukiriho hagati y'u Rwanda na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uburyo mama 23 abo ngabo nyine bavuga ko ari abakongomani rero basigara nabo bari kureba ibyabo. Ubwo bamwe bafatwa bagashyikirizwa inzego z'umutekano, abandi bagafatwa bagafungwa kubera ko bakoze intambara no kuvogera ubusugire bw'igihugu ndetse n'intambara yibasiye yo ku muntu, kubera ko n'ubundi mama 23 rimwe irashinjwa abasivile barenga 170 yishe mu mujyi wa Uvira mu minsi mike cyane yahamaze. Abo bose iragenda icukura imve ebyiri irangije bashyingura babara 170 bose bo mu bwoko bumwe bw'abahutu nk'uko bitangazwa na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bertrand Bisimwa n'umwe mu bavugizi ba FC23 ibyo bihakanye yivuye inyuma. Ibyo sibyo byatuzanye, reka turebe ku bihano abasenateri bari gusabira Leta ya Kinshasa kugira ngo ibe yabifatirwa kandi nayo ikabihabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikongera kandi bikagaruka cyane kuri President Antonio Felix Tshisekedi. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa barabyinnye batera haruri abarimbi z'amazamuka ndetse n'iz'amamanuka zose, barimbi zo mu bitabo, basoma amavanjiri, abantu banywa akantu bagwa kandi ndetse no kubanga inzoga zaranywewe cyane ngo no mu Burundi ngo abantu banyweye inzoga ngo burarirwa benda kuyimara kubera ko u Rwanda rwafatiwe ibihano. Ugahita wumva urwango ndetse no kwishimira ikintu cyabaye ku Rwanda kitari kiza, nyuma y'uko n'ubundi u Rwanda rushinzwe ko rwarohereje abasirikare barwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu u Rwanda rutagihakana nk'uko byari bimeze mbere. Mu myaka myinshi uhereye mu mwaka 2021 u Rwanda nibwo rwatangiye guhangana n'ibihugu bigiye bitandukanye, no kugeza nubwo ibihugu bigiye bitandukanye byafatiye u Rwanda ibihano birimo no kuzamura no kugabanya inkunga baherezaga u Rwanda ndetse no gufatira bimwe mu bice no gufatira bimwe mu bucuruzi bw'u Rwanda mu bigiye bitandukanye. Kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahereye mu mwaka 2025 zifatira bamwe mu bayobozi b'u Rwanda bo mu gisirikare cy'u Rwanda no muri mama 23 ibihano bitewe nuko bashoje intambara cyangwa se bakekwa ko ari bo baragize uruhare mu ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ibihano biheruka kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda ku itariki 2 z'uku kwezi turimo kwa 3 2026, nabyo ibyo bihano byagarutse ku gisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force, ariko nanone bigaruka no ku bajenerali bane bakekwaho ko ari bo bashora intambara bakurikirana inkunga ndetse n'ubufasha bwose mama 23 ihabwa mu gihe iri mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero bita bigaruka kuba na Tshisekedi ngo agomba gufatirwa ibihano. Inzoga zaranyweye Kinshasa, abantu bararyama barasinzira, ibyishimo byari byose, abakubita ingoma barazikubita kubera ko u Rwanda rwafatiwe ibihano. Usibye n'ibyo ngibyo gusa kandi u Rwanda banusabiye ko rwakongera gufatirwa ibindi bihano birimo n'iby'ubucuruzi cyangwa se ibihano bikakaye cyane bitari byo gufatira igisirikare cy'u Rwanda ibihano, kugira ngo rwumve ngo ububabare bwose buhana bwo no kuvogera igihugu cy'abandi cyo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harimo rero abasenateri basanzwe ari inshuti cyane na Perezida Paul Kagame n'ubundi bakoze ibishoboka byose kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazafata ibihano. Muri ko habanje no gusohoka inkuru ivuga ko u Rwanda ngo ibihano byari gufatirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakuweho hadashize iminsi myinshi nta n'iminsi 5 irimo, cyangwa se nibwo yahise hasohoka itangazo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gufatira u Rwanda ibihano. Ibyo ngibyo byahise bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kubahiriza cyangwa se gushaka mu bikorwa mu kugira ngo barengere umwanya bataye bajya gusinyisha amasezerano. Ikosa rya mbere bano bayobozi bakoze yaba u Rwanda ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo nugushyiraho umukono ku masezerano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma kandi y'amasezerano yahuje Perezida Paul Kagame, Donald Trump ndetse na Tshisekedi Chilombo. Ari n'andi masezerano yahuje Perezida Donald Trump na Chilombo bonyine hatarimo Perezida Paul Kagame. Ayo masezerano nyine yari ay'ababiri bivuze ngo u Rwanda ntabwo rwayarebaga. Ayo masezerano yarakubiyemo n'ibiki n'iki, yarakubiyemo gucukura amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubufatanye mu bya gisirikare. Ibyo ngibyo rero ngo bishobora kuba ari turufu izatuma Tshisekedi adafatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yo ni turufu izatuma cyangwa se ni nayo turufu ituma abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo n'abajenerali bakomeye cyane
bahora ku butaka bwa Kinshasa bari mu nama zidashira na Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Iyo ni turi fituma za drone zidasanzwe ziza M23 yari isanzwe zihubura zijaminze bikayinanira. Ngo yatangaje ko igiye kuzajya zisanga kisanga nubwo iri kwagera bagakozanyaho n'abasirikare bayo. Za drone zose nayirahanurwa cyangwa se ngibe yaraswa. Bivugwa ko n'umuntu zigikomeje urugamba kandi zigikomeje gukubita mama 23 munsi ku wundi. Ibyo sibyo byatuzaniye ese Kinshasa nayo iraza gufatirwa ibihano. Perezida Tshisekedi nawe araza gufatirwa ibihano na Perezida Paul Kagame nk'ibyo yafatiwe. Ese igisirikare cya FARDC gikomeje guhangana umunsi ku wundi nacyo n'umuntu kitibereyeho, ariko nanone cya gisirikare kiranakwaza igisirikare kimaze imyaka 30 kirwana. Buriya igisirikare cya FARDC gihanganye n'imitwe 250 wongeyeho ibihugu bigiye bitandukanye bihashoze intambara bihashaka amabuye y'agaciro. Biravuga ko Uganda UPDF ihafite abasirikare, biravuga ko igihugu cya Kenya cyafite abasirikare, ibihugu byo mu Burayi bafite abasirikare. Bamwe mu bantu babyuka mu gitondo bafite intwaro, bafite amafaranga, bagahita bashinga imitwe y'iterabwoba ikajya kwasahura amabuye y'agaciro n'ibindi. Ubundi abafite amafaranga cyangwa se bamwe mu bafite ubushobozi bakaba ibyo babyungukira. Umuntu nawe ufite amafaranga yawe ushaka kuba washinga umutwe wawe, so kubaha intwaro se ukabohereza muri Kongo mu ishyamba, ubonye inzira ucamo muri nabo bakajya kurwana. Ubwo wagera kufata harimo amabuye y'agaciro ukaba yakinyereyeho, ngo waba uri umukungu usanzwe n'ubundi bazi bakoze uko yakora, ngo nyine ukabikaba byiraguhiriye ukabura utangiye kugira iki tangiye kuyabona. Ibyo ngibyo byose rero bigaruka ko ari cyo gituma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihoramwe intambara. Gufatira Antoine Felix Tshisekedi ibihano bisobanuye iki? Gufatira FARDC ibihano bisobanuye iki? Gufatira Kongo ibihano bisobanuye iki? Reka tubyumve nk'uko byatangajwe cyangwa se byasabwe na bamwe mu bayobozi bo Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko mu magize Sena. Bavuze ko u Rwanda atari rwo rwonyine rwagakwiye gufatirwa ibihano, ubwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yagakwiye gufatirwa ibihano. Ubundi binki bukibyumva neza ndagira ngo banze bisobanukirwe neza. Muribuka ko Leta y'u Rwanda yashyizeho umukono ku masezerano ya Repubulika ku masezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yasinywe na Perezida Paul Kagame. Kandi muribuka ko kandi na Perezida Antoine Felix Tshisekedi yashyizeho amasezerano mu bikubiyemo ku ngamba zomba bagombaga gufata, kandi byagaragazaga ko biteguye kubahiriza amasezerano. Cyambere u Rwanda rwari kuvana abasirikare barwo bari hagati y'ibihumbi 10 na 15 nk'uko byatangajwe n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA cyangwa CSA. Bagaragaje ko u Rwanda rufite abasirikare ibihumbi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bose bari kuzagaragara ku rutonde cyangwa se ku mupaka bari kuva mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Za kamera ziriho bikahita bigaragaza ko bamaze gusohoka muri cya gihugu, ndetse aho bari bafite hose agomba gukontororwa akagomba gukontororwa n'abasirikare ba FARDC. Icya kabiri, u Rwanda rwagombaga gukuraho ingamba zabwo z'ubwirinzi ziri hari 23 nayo ubwo bakazaba bareba ibyayo nyuma. Icya gatatu kandi bagombaga gukora iki? Ubwo bagombaga guhita bafata abasirikare bo muri FARDC bagafata n'abasirikare bo ku ruhande rw'u Rwanda, Rwanda Defense Force, bakahuriza hamwe, bagafata n'abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo mu Rwanda bakabahuriza hamwe, ubundi bagakora itsinda rihuriweho n'impande zombi mu gushaka umutekano no gushyira mu bikorwa impande zombi, ndetse bakabishyira mu bikorwa ibyo bahuriyeho. Si ibyo ngibyo gusa kandi bagombaga gukora nuko u Rwanda iyo rumaze kumara gukoramo ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubwirinzi, FARDC nayo guhita isabwa guhita isenya FDLR, umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside. Bariya bagasenyuka burundu, bamara gusenyuka rero bakaba bafatwa bakoherezwa mu Rwanda. Ubwo haba harimo abakoze jenoside bagakarirwa n'inkiko zibakwiye, haba harimo abasirikare basanzwe, ubwo no gufatwa bakajyanwa mu kigo bakabigisha ubuzima busanzwe. Ubwo banifuza kubashyira mu gisirikare cya Rwanda Defense Force bakabashyiramo, ariko batakubyifuza. Kujya mwumva abasirikare nyine batahutse bakeza kibeho ubuzima busanzwe. Kibi nuko barakoze jenoside yakorewe Abatutsi, n'ubundi inkiko zaze gutegereje. Mwagiye mubumva benshi bagakwerera n'abandi bishe umwamikazi nka Gicanda, urabizi ko baje ubu ngubu rero bagiye mu nkiko kugira banakurikirana nk'ibyaha bya jenoside. Bivuze iki rero? Bisobanuye iki? Bisobanuye ko rero ko batarakoze jenoside ubwo rero bahanganye nk'abasirikare baraza bakajyanwa bagahabwa amahugurwa, bakigishwa, bagasabwa kuba abanyarwanda, kuba mu gihugu nk'abandi bose, ibyo bakabyubahiriza. Sefini bakaza bakaba mu buzima busanzwe. Ngo kubakoze jenoside n'ibindi byaha bakaza kujya muri FDLR, abantu banabazi abo ngabo nabo gukurikiranwa, umwe ku wundi, uko ibyaha byabo nabo bakabyishyurira. Bamwe mu basenateri rero bo muri Kinshasa bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabiye Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ko yafatirwa ibihano mu rwego kugira ngo amasezerano y'u Washington DC ahabwe agaciro, ndetse ibyo ngibyo bagavuga ko byari byo byagaragaza ko
bifite iturufu. Harimo n'abatavuga ko, harimo n'abasenateri cyangwa se bamwe mu bayobozi muri Kongo bavuga ko ubundi u Rwanda rutagakwiye gufatirwa ibihano, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo yagafatiwe ibihano. Abandi bakagaragaza ko leta ya Kinshasa itazigera ifatirwa ibihano, ahubwo u Rwanda rwo rwafatirwa ibihano kuko rwo rwarenze rukajya kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Urumva rero impaka zikomeje kuba zombi. N'ubundi u Rwanda rukimara guhamagara umusenateri witwa Graham, akaba ari inshuti cyane na bwana Donald Trump wari no mu ishyaka ry'aba Republican, u Rwanda rwasabaga ko ibihano bashaka gufatira u Rwanda White House yabihagarika. Itangazamakuru byo mu Rwanda byaranditse bigaragaza ko ibyo bihano byakuweho nta bizafatwa, ariko mu minsi mike cyane bahise bafata ibyo bihano. Bivuze iki? Bivuze ngo rero muri Sena baratonganye, abantu benshi cyane bariyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri White House bateye ko u Rwanda rufatirwa ibihano. Bivuga ko 80% batoye ko u Rwanda rufatirwa ibihano, barimo na Perezida bwana Donald Trump, bivuga ko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano. Barufatira igisirikare cy'u Rwanda, ngo hari n'ibindi bihano ngo bazafata bijyanye n'ubukungu n'ibindi, birifuza kutwica da. Ibyo byose reka tubizabirebe uko bimeze. Ese Kinshasa baraza kwifatira ibihano cyangwa se biraza kurangira aho ngaho nk'ibyasabwe n'abasenateri? Ibyo ngibyo biraza gukurikizwa cyangwa se biraza kuba nyine birangiriye aho ngaho? Se Kinshasa izabasha gusenya FDLR? Reka ndavuga ko FDLR n'abamama 23 ngo FDLR ngihari hari igihe kubona ukabona haje indi FDLR bakayishinja ko yigiye kwica abantu n'abazarindo, nyamara babeshya ngo byakozwe n'abamama 23 mu rwego kugira ngo ikomeze intambara mu gihe babona nta bitero bari kuyigabaho. Reka dukomeze tubihanga amaso twumve ko ari cyo FDLR izakora, izahagarika, dore ko yanahakanye ko atigeze isohora ibaruwa mu mazi iminsi muri kubona bavuga ko iriya baruwa ngo ari fake news, ngo yahimbwe n'abo mu Rwanda barayishyira hanze. Reka tuze kureba ko icyo tuza kureba ko FARDC ari kiza gukora cyangwa se leta ya Kinshasa mu gusenya FDLR. Tuza kureba ko u Rwanda ruzemera gukora abasirikari 15,000 n'ibihumbi 10 hagati yaho bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zibyemeza, si njyewe, ni CIA yibyemeza ko iperereza ryabigaragaje. Tuze kureba ko rero ibyo ngibyo bizemerwa kugenderwaho, ubwo reka tuzare ko na FARDC ifatirwa ibihano. Imana ibarinde, ibahe ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima. Njye nitwaga Olivier, nitwa Xafi4 News. Ushaka kugira icyo tubwira watwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Instagram, zirimo Facebook, zirimo X, zirimo Twitter, zirimo TikTok, hose ni Xafi4 News nk'uko byanditswe kuri uno muyoboro. Ciao ciao, turi kumwe n'ibindi biganiro. Bye bye.